Bwerigiro bwakwa muleithire wa Meru TV uri na ntuko y'indongi iri Alhamisi ya tariki 14 mweri ni 8 mwaka ni 2025 kakwache uweni kirinteto cia Meru TV muthenya bitawa Tiri Mbabu na mubango ya thirikari ya kuandika arimu 2024 ni yuati mbaru ni Albert Njeru Mutani urani na secretary county ya Tharaka Nithi arauriti TSC kwa kanya arimu baraba thiriri skuru miaka kadhumba ethiri na kinya interns. Urai mwandiki munene wa ngema ya arimu ya Nataka kaunti ya Tharaka Nithi bwana Albert Njeru Mutani na agathirite atwara thirikari kugekandika arimu 2024 kwagithiria githomo gia simbi tukauga thirikari ni kurutha wega nuntu kwina ngapu nene muno kwi wakati wa simbi particularly within junior secondary schools kula kwina ngapu ya around 90,000 teachers maria kwina that is understaffing agakiromba ngema ya kuandika arimu ya TSC kagita karabagakara kuandika arimu baraithirie barabara internship bari bambere kubandika permanent and pensionable nonti barutaniretie mono na kinya bagwatekanya mukuri karaga kabatethia nagatu nkuga there is no law that allows teachers to be employed on intern. It is turning the teachers into slavery neku gotua arimu nkombo nuntu arimu riu mara mandikitwe on intern neku mini na mbeca imakulibwa which is around last time maribagwa around 16 to 18,000 unu nkombo nene mono nuntu mwarimu ni wa intern they won't work na subject ya athomithagia imwe na mauma mali permanent and pensionable poto nkioria TSC katungi mauria they collect that anomaly arimo mandikwe on permanent and pensionable kenda arimo mauma kiruta wira makeruja at least mali motivated neke very compliant to international labor laws na at the same time tukauga arimo mau whether thirikari at least ndiomba kumandikau ne mama mlebe mujala at least something which is motivating kuma around 25,000 ilia at least mwalimu akeuza kaomba kumanage mande kwa ugu we appreciate na alimu makarutira chiana inowera na kenda simbi yomba tumba kome support na kenda at least ngapsi imiriku chumba kutu ya covered na tukiuga na mauga ni kuandika kuna subjects imwe ite na manpower kuna subject inochi ya STEM inochi ya technical subjects ite na manpower ya kuchia ndo kogure makandika ni magarie kuruka to those phones kenda na chio chumba kweba ikiba midagwa in secondary schools nuntu ina ngapu nene muno gankoro gya kugiba wandika ni bobo okathingatera kulingana na rira muntu arekirie cukuru payment kenda tuka very fair wabule muntu arekirie tene ni bwa patidi kwethwale ali mwandike kogu mara malikirie tene metho mali first be consistent makwandikwa kenda na mao makurikia na makafolo kulingana na wala muntu arekirie kenda muntu arekia aketha wine at least the test na kona value ya kile gatumia thoma kuri antu marekiria na miaka 10 mithiru na matatu ika consistent ni modu kuga whether one ku employ makamba u consider the first those who mara madiririe tene na at the same time kuna category ingi those people who are over 40 years and even 45 malea malipa kubinu to that is almost retirement age kenda mandikwa before maritaya kumachuka kama ngombe nkiripotera Meru TV ritoka mbitandagara waiguna Ibaya sana ndagara waiguna no ntobari bote na njira inkinyaniru na tuta na mbere na nteta sieto nyuma ya bamwe bantu kembithi kuma Southimenti kumira na komenele bunene mubunge wa Daktari Shadrack Mweti na nkatha yawe no ntobako ya na ngusi ndene ndi bamwe bawati mbaru bamubungo ndi bomirite na kudetera mubungo hamwe na nkatha yawe turandi ripoti ni Jeff Wagituma.
Dr. Shadrack Kimweti atuote uomba guturetera nguo cia ndene Southiment ende otokunekete metho tu ategerete ona graduates bonde ba Southiment iyo bathiko muntu panti omuntu boxa ejete aja kwariria mubango jora jumete jo mwaro jora unchindene ya East Africa na Africa na muntu ora oeje na project yeje imwekoro on Dr. Shadrack Kimweti Emerton orea oretete mubango jo muthongi mono jo tonu muntu unge ndene Africa uyenga mubango jojo ijwa kwa twana twatoeje na twatware nguo cia ndene mwanka narua batito keneta mono mubango jo na ndenda kubwira twana twatoeje turare marginalized twataga manto ja twana twatware mwanka twana twatoeje tworeria twatonya nchobine twata sukuru na ndenda kuwa mwanka narua orori kene twana boy child imwe koro Dr. Shadrack Kimweti Simaton kadho nyingi sana nuntu bwa kuona kwagirite mubango juria etete na mbere naju cyo kumenyera ana basukuru na kubagurira pants na nuntu ria abaguraira aithero ndirana ana ba ariaki lakini thai nkumuchokeria nkatho sana nuntu nya ana ba boys kana tu boys tutetithi nyuma nuntu tu boys tukomba kuona tukona suruali cia boxer twacoka tukona vest tukachoka akaba tauru panti ria tikunenkerwa antu baba nene panti iri nenkerwa ana ba sukuru nontu beno batu na ntikona kwina makosa jari kukunenkera mwana wa mbonsa nontu tikari muntu munene okunenkerwa lakini akiwa muntu munene na kurwote nayo tiengo no anenkerwa nontu tikori makosa jari yo kwithwa wina mbonsa kwa ni mheshimiwa Dr. Shadrack nete na mbere support first rinde Emerton ete na mbere na gutethia Southiment netuje kira gikuruma antu ni antu bakona ngwe ni kuritwa ndiko gituma antu beta bairinga ituma bakiwanga Southiment maendeleo ni pant lakini ugeta Southiment skuru ni gwakwa ira simbi gwakwa kwina mantu ya mingi uthika ndene ya nini ya Southiment kwa turia kariba Southiment riuga atiri batu nto support two term Dr. Shadrack 2 term kwa ntomba tioringa siasa niba ya tongeria bala bathuri thai kanya barutere amirungugi nento 2026 yekinya 2027 yekinya mumiro engwa no kamaka kura ya ora mtu arutete ngugi agucokeria kaigwa gituma kira gikuringwa nontu gituma kira gikuringwa injota bakuona kwina njotera guoka ndene Southiment na iji ntuko inkai wanjiria gwita ngugeje na nukuwa urantu bakumenya mantu jau kwa ukaja rungika ndija muyuthi ndene Southiment au kuroka rungika mantu ja neta joka pisa na tuta na mbere na nteto ciecho atongori panto arume kumuntu lili wandi atima wisi mbunge kia bori ni barabangire musemano yo kwariria utenirwo kwa kana kakaije arakithurano kiretete anto amwe arume banduke mwanya arabaririte manto mwanya ya kurea kwandikwa na kinyoto muri bonda wasi ambogita kulokini bakwati mbaruni atongoria mwanya hario mubunge wa bori Mugambi Ridikire Akorona ntaka kumantora yontulele wandine atima ugishigo mbunge kia bore ni babwethete musemene na arabari na moroto yo kwariria mantu kathumba yara yarumirite muntu murume muntu baku amesemene yigeta na mbera kuthithika kaita kwa kaita atwakara ndi twarija tongeria na kurubantureje tuona kana kaiji kaurite nio tuonere katuthithie gikaro ikenda tumba ucauriana na tuore ni na twaurire ni na turirite mucia mono tukari na muungano junde kuma ndaka na kurubau na mucia mono tuja na aru ake imesemanio ya ntuko wa ntuko na gita kwa gita no ntukamitire tuthithitie te kamite ya kuthira ikamite permanent iturategete tuona ana betu tuno betite mono borite nchobine ana baurira bangine na mantone amaingi mwanka na aru akinya bongo bakuga na tukwaria bongo bona thina cia bongo na tukaweza kuwa na nafasi mzuri
wakatoa mambo yao kwa kiwazi katika hii vita ya kuinua mwanaume ama mtoto wa kiume. Lazima kwanza familia iwe pamoja. Jambo la pili, community ama jamii iwe pamoja katika hii vita. Pasono ntomurume we na ntomurume abwera ni nyete gukumwa mukarumwa na kuzo kinyabo ngero na kutheko na ishwenge era ina dina aja kabisa ndene onturiri ne drug abuse kama ngiji na ndoni ngiri kumba na bluo byanda ko mutone na bikanda mindene yetu na ibabe na runda ngadaga administration tafadhali tagani mokateo the production of bangi in the shamba Ay batu lo tukata kuera kule ya kolam ja kolam mo ndo wala ode munda koda udara koda na miaka la te kota monga boda be na kole na nagi tro munda Nige karoge kojeri ni mumbungu wa bore rende kiri mogambi arawete eta nambera kwa tambaru anto arome na nikendo atiela munombe ombethe ne bosi abanya na wagagio amono tumeri bonda wasiambo gita kurubata na nkwaga ile kiaririrwa wakiseme sana wanaongea maneno ya maisha, wanaongea maneno ya familia, wanaongea maneno ya urithi, wanaongea maneno vile watachunga boma. Unapoona iko shida kidogo, lazima tuanze kukaa chini tena. Ukiona wasee wanaenda njia ile, vijana wanaenda njia ile, wakina mama wanaenda njia ile, kila mtu anajipanga kivyake. Mimi ningehimiza mkiwa the community, na tunajua yale mambo inalemeza kuendelea kwa kijana mvulana, na mmeyataja hapa, moja ikiwa ni pombe. Tushirikiane, msipoint vidole huko, tukiwa community, sisi law enforcers, administration, gawa fratani, tushikane mkono ndio tuweze kuondoa hiyo pombe haramu mahali iko. Nikiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa Mwende wala Iboni. Ibaya sana mwandiki wetu wa Nteto Mwende wala Iboni nonto bariboti na njerai nkinyaniro. Na tuta na mbere na Nteto sieto antu babethi baraba kura na duani bauritu kuyukia kanya kumenya na mbere ya utonya kiri ngurano nonto kumasukira ngurano ni kutuma bakadukana haraka na kinya kuoroana kulikia chiari ni bauritu kwa raidia na bo baraba kwenda kurana na kubauria baadhi ya tirengerekano ya antu baraba uranire kaya. Hii ni miario ya mbunge wa Kuoloto Ndorothi Muthoni. Mwandiki wetu wa Nteto kuma mnirio ya Igembe Mukiro Nkonja nwina ripoti itukurusiana betu muno bakiuragawa na bakiuragana na makarika ya femicide kana kuorowa kwa antu ekuru muno na wingi ni endwa bo na baingi batia family cio ikirira na bangi nje kathangala na kathumba na bangi kinya bakethera bati betutira uturo bo sibitari agni kumani na wendo na njai nyingi kathangala na ona kinya ana bakethera bakithangala na kirimisi na bakaura misi na ngurano ikambara ya kideto ontuko na kaita konde ende Ndorothi Muthoni urani mubunge wa Kuorota kaunti ya Meru ende na tarite ndukimbithi akiboria kaita karaba kenda kwithia bayunkuma kingurano na bethire bakiuria kanya no koloma na bakenda kumenyana muno kila muntu akwenda ende te kuiriria ngurano no tukaita karaba kairiria ngurano batiromba kwithia bakimenyana no ikinya antu ikomba kwithia kithangalana kana kureta mantu yange atibui nende ngurano tikintu kya kuthithia na mpui kana na haraka na bomba kwithia bukiunkuma kingurano na kuona kinyana na nyumene boya kwathukana na bwikana barakinya thinene baria bakwambiria family nande bugatonya untune bwa kwambiria family butiambite kukaranthi uthugania ni ate ungwa mworoto jwaku jwa kwenda gwita ki that union nimbi every union ira utonya amba uchiurie mworoto jwa imbi ikeja kwithira imwari na muthaka bwonana na bwendana bukogira kugurana terana kinya ririo kugia muchore
ukogira kuthugania uchore bunthe no mwanka bwenda kimarinji tirasima na nkera na betu muno mbere na kwelire ugachiona we situation ine jeu nkaromba na betu na njira nene muno mbere. Marriage is not a matter of life and death. Weta ke marriage uchiona weku na weta waria raisi oute kwenda marriage uendelea chitio antu ithia twina cases nyingi cia femicide no twari betu itukuruciana betu muno bakiuragawa na bakiuragana. Riu na gwitakaita karaka mbere ni bomba kwethera bakiuria kanya na bakoloma bakaya na kanya na bakathoma no bweya mbere bonkuma kiringurano ine na iketumi family nyingi kana nje nyingi ira sakaita karasi umbete kwethera sikiendelea ite kwinaina na siomba kwethera sikora mbere ndona tugikara ukugakara no chore miaka 3 miaka 5 bueno chore na buti kugira mantu jari ku kana jari ku mwanka bukathomana bukamenya uchore bwenu bukaendi bwe kugurana kana uchore bwenu bukaendi bwe uchore bwo gwita out kana uchore bwenu bukaanje no uchore no ntumo uchore ya mithembe mingi muno. Ngiripoti na Miro TV kumegembe Central mbeta mukiri onkonja. Na riboti ya mukiri onkonja niyetukira katanta kiri nteto cietu nkatho cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Miro TV muthenya gakwendera kaita kathongi mbita watiri mbabu.